Mbere gato y'umwaka w'ibihumbi 2019 nibwo umushinga wo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera watangiye kujya mu nyito, ariko uko imyaka yagiye igenda yisunika uyu mushinga yagiye urushaho gutwara igihe kinini. Nyamara benshi mu baturarwanda bari barasezeranyijwe ko nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2019 byibura mu mwaka w'ibihumbi 2022 aribwo umushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera uzaba waramaze kuzura neza cyane. Iki kibuga cy'indege kikamurikirwa abaturarwanda ndetse bagatangira no kugikoresha mu ngendo zitandukanye za buri munsi, kigatangira no gutanga inyungu ku gihugu cy'u Rwanda. Singiye gusa sinawe kandi sibo twategereje igihe kinini cyane ko uyu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera wazuzura, maze iki kibuga cy'indege kigafungurwa ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Uretse kuba mu karere ka Bugesera ari kubaka umushinga karundura w'ikibuga cy'indege ari nacyo kinini kizaba kiri mu gihugu cy'u Rwanda kandi cyakira abantu benshi ku mwaka, n'indi mishinga karundura iteganyijwe kuzubaka muri aka karere ka Bugesera izaba ikikije iki kibuga cy'indege ubwo kizaba cyaramaze kuzura neza 100%. Iyi mishinga yose ndetse n'iki kibuga cy'indege byose bikazuzura bitwaye akayabo k'amafaranga atagira ingano y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba iki kibuga cy'indege cya Bugesera cyaratinze kuzura byo ni ihame kandi ntago ari byo tugiye kugarukaho cyane muri aka kanya, kubera ko gutinda kuzura kw'ikibuga cy'indege bifite ishingiro. Kubaka ikibuga cy'indege ntabwo ari umushinga wo gupfa guhubukira, bitwara imyaka myinshi, bibanza kujya mu nyito ndetse hakabanza no gukorwa plan na buri kimwe cyose kizabasha gukorwa muri uwo mushinga. Birumvikana bitwara imyaka itari mike, ndetse niyo umushinga atangiye gushyirwa mu bikorwa ntabwo ari umushinga utwara igihe kito cyane, ahubwo bitwara imyaka myinshi kugira ngo azabe ari umushinga ukomeye kandi uzaramba. Banza wumvuka akantu, ikibuga cy'indege cya Bugesera nikimara kuzura neza 100%, nibura kizatwara saga miliyari 2,500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga menshi cyane kandi atagira ingano. Birumvikana nubwo igisekuru cyawe cyazakora imyaka irenga 100 kugira ngo mugere kuri aya mafaranga byazaba bigoye cyane. Yego byakunda, ariko byazatwara imyaka itari mike. Wari uzi se ko ikibuga cy'indege cya Kigali-Kanombe, Kigali International Airport, ku mwaka cyakira abagenzi basaga 1,000,000? Birumvikana n'abantu benshi cyane batari bake, ariko ibaze ko ikibuga cy'indege cya Bugesera nikimara kuzura neza 100%, ku mwaka kizajya cyakira abantu basaga 14,000,000 batambuka kuri iki kibuga. Ushyize ku ijanisha, nibura ku munsi hazajya hanyura abantu basaga 38 ku ijana. Ubwo no kuvuga abantu basaga 14,000,000 bazajya bahanyura ku mwaka, ugahita ugabanya n'iminsi 365 ugize umwaka, urahita ubona ko ari abantu basaga 38 ku ijana nibura. Ni abantu benshi cyane. Bugesera International Airport, amarembo magara azaba ahuje u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. Bugesera International Airport izaba yikubye inshuro 14 ikibuga cy'indege cya Kigali International Airport ugereranyije n'abantu bahanyura buri mwaka, kubera ko nkuko nabivuze ku mwaka ku kibuga cy'indege cya Kigali International Airport hanyura abagenzi basaga 1,000,000. Naho mu karere ka Bugesera iki kibuga cy'indege nikimara kuzura neza 100% kizajya kinira abagenzi basaga 14,000,000. Twari tubimenyereye ko mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ariho habarizwa ibikorwa remezo bihambaye nk'ibitaro bikomeye mu gihugu, amahoteli ya hatari, amashuri ndetse n'ibindi bikorwa remezo harimo nk'imihanda, ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ibikorwa bihambaye by'imyidagaduro, ambasade zose z'ibihugu bitandukanye kandi bikomeye ku isi, imiturirwa miremire myinshi yubatse mu buryo budasanzwe utabasha kureba n'amaso yawe ngo uheze, ndetse n'ibindi bikorwa remezo byinshi bihambaye byose byabarizwaga mu murwa mukuru wa Kigali. None rero ubwo ikibuga cy'indege cya Bugesera kigiye kuzura, kigiye kujya kinyura abantu benshi kandi batandukanye harimo n'ibikomerezwa ku isi, bityo bizabasha guhindura n'umujyi wa Bugesera ku buryo umujyi wa Bugesera uzaba ari umwe mu mijyi ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda kandi uzaba urimo ibikorwa remezo bidasanzwe ndetse n'imiturirwa idasanzwe. Nabaho urugero nk'amahoteli akomeye, ibitaro, imihanda, amashuri akomeye ndetse n'ibindi bikorwa remezo bizaba biri kubarizwa muri aka karere ka Bugesera ubwo Bugesera International Airport izaba yamaze kuzura, aho biteganyijwe ko iki kibuga cy'indege kizuza mu mwaka w'ibihumbi 2032. Ni iki mu by'ukuri Bugesera International Airport ije guhindura ku bukungu bw'u Rwanda? Bugesera International Airport se nimara kuzura bizagira akamaro kangana gute abaturarwanda? Ese za miliyari 2,500 z'amafaranga y'u Rwanda bizagendera kuri iki kibuga cy'indege cya Bugesera ubwo kizaba cyaramaze kuzura azagaruka gute? Azagaruka mu gihe kingana gute? Byose nibyo ugiye gusobanukirwa muri iki kiganiro. Hanyuma rero nagusembereze mu mujyi udasanzwe mu karere ka Bugesera hagiye kuzura igikorwa remezo kidasanzwe kizuza gitwaye amafaranga atagira ingano. Ariko nyaboneka niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube Bivugwe TV ukawukanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo buri kimwe cyose kizajya gitambuka hano ntuzajye ucikanwa nacyo. Reka dufate urugendo ruto cyane rutarenze ibirometero 40 maze tuve mu murwa mukuru wa Kigali twerekeze mu karere ka Bugesera ahagiye kuzura umushinga karundura ugiye gutwara arenga biliyoni 2 z'idolari, naho mu mafaranga y'u Rwanda akarenga triliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Wibuke neza mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2010 nibwo ikibuga cy'indege cya Kigali International Airport byatangiye kuvuga ko iki kibuga cyamaze kuba gito kitari gifite ubushobozi
bwo kwakira abagenzi bari basigaye bakinyuraho buri mwaka kuko bari bamaze kwikuba inshuro nyinshi, bamaze kuba benshi cyane. Nibwo hahise hatekerezwa ahandi hantu hakagurirwa ikibuga cy'indege, maze bahitamo mu karere ka Bugesera kuko hari umwanya munini cyane wavamo ikibuga cy'indege kinini kandi cyazabasha kujya cyakira abantu benshi buri mwaka, ku buryo igihe cyose bibaye ngombwa ko iki kibuga cyakongerwa cyanakongerwa kubera umwanya munini. Bahisemo rero mu karere ka Bugesera, ndetse muri aka kanya umushinga ukaba ugeze kure kandi ushyirwa mu bikorwa. Biteganyijwe ko iki kibuga cy'indege cya Bugesera nibura igice cya mbere kizuzura mu mwaka w'ibihumbi 2026, ni muri uyu mwaka. Akaba ari niyo mahirwe akomeye cyane abaturarwanda dufite yo kwitegura gutangira gukoresha iki kibuga cy'indege cya Bugesera, kubera ko igice cya mbere kigiye kuzura. Iki gice cya mbere nikimara kuzura kikazuzura kigenda abagenzi basaga 8 miliyoni ku mwaka, mu gihe igice cya kabiri biteganywa ko kizuzura mu mwaka w'ibihumbi 2032, aho kizajya kinyuraho abagenzi basaga 14 miliyoni ku mwaka, igice cya mbere n'icya kabiri. Iki kibuga cy'indege cya Bugesera nikimara kuzura, Qatar Airways izaba ifitemo imigabane, aho nikimara kuzura neza 100%, Qatar Airways nk'umufatanyabikorwa mukuru izaba ifitemo uruhare rwa 60%. Ubwo ni ukuvuga niba iki kibuga cy'indege cya Bugesera kizuzura gitwaye biliyoni 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar Airways izaba ifitemo uruhare rwa biliyoni 1 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi mike cyane iri imbere itarambiranye, dutegereje kumurikirwa ikibuga cy'indege cya Bugesera, ubwo igice cya mbere kizaba cyaramaze kuzura neza 100% cyaratangiye gukoreshwa. Ubwo uretse iki kibuga n'indi mishinga yose izaba ikikije iki kibuga karundura, ubwo ni ukuvuga amahoteli akomeye, ibitaro, imihanda, byose bizaba byaratangiye gukoreshwa, aho umujyi wa Bugesera rero ugiye kuba umujyi w'icyitegererezo, kandi akaba ari umujyi uzajya unyuramo abagenzi benshi kandi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Birumvikana ko iki kibuga cy'indege cya Bugesera nikimara kuzura, abashora imari bazatangira kuzishora muri aka karere ka Bugesera, abatura bakajya gutura basatira ikibuga cy'indege mpuzamahanga, bityo rero umujyi wa Bugesera ukazarushaho gukomeza kwaguka ndetse no gutera imbere, yaba mu miturire ndetse n'ibindi bikorwa remezo bidasanzwe biturutse kuri uyu mushinga karundura uzaba umaze kuhuzura. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira muri comment, amarembo arafunguye.